Pelong ke Divine Mercy Parish umdang ya kapis rali ban persya ya kijing jasa thombor ha Manipur. Ya kani kapis rali la sedang lengba kijing ruai bat jing duai ha kabala ya lam do upadar rangba jang parish upadar kosmos jerwa ha kapor shi baje janmet. Hadir marayo kijing batai na upadar rangba kila penlong ya kijing yat procession ke bajai jai kaba sedang na pelau yeng parish bat yat kijaka ya umdang bat saban kut pat Don Bosco Secondary School umdang. Hakani kapis rali la don langut ki ba ajin kran kita kilong uba Alfred Kenchi President Kamen Association jangka parish Reverend Sister Esther Marwen baru Reverend Padar Kosmos Jerwa balapan ko dekani kapis rali na kajingkur khu baduai do Padar Elingking Lingdo u Assistant Parish Priest.